Naša ekipa včera našćivela Kocur. Točnejše, stretla šezos novu predsjedateljku Kulturno-umetnickog društva Žatva, Melaniju Mali, dohvariće kolo realizaciji jih tohoročного festivalu Žatva. Bardzo radujemy, że nam toho roku omogućene, že bismo mogli otrimati našu manifestaciju. Ja, po mojim dumanju, nie bude to takie wielkie, jak to było do kiedy, ale sme szczęśliwi, że możemy holem dać. Žatva bude trwać 2 dni, 6. i 7. avgusta. 6. avgusta budeme mać u etnoklubu zbuvanje i posle već na plošći u centru Valala. 7. avgusta budeme mać, jak i každого roku, znači defile, etno stoli i centralnu preslavu, odnosno centralni koncert. Povolali sme všetky naše društva, že by nam še pridružili u Kocure i že by i oni ukazali, co može biti sporobeli nove, abo da to zošćim še oni žadaju predstavic. I evo, nazdavame še, že še veljo ljudi odvola i že eto, toho roku nam še posreći da napravimo žatvu tak, jak sme zadumali. Realizaciju tohoročnog festivalu u Kocure potrima i Združenje hraždanoh Zavičajne vrelozos Kocura, a svoj nastup na žatvi najavili i Keresturci, Novosadjanje i Đurđevčanje.